Ma ni! Oh, yes! Yes! Shady bitch! Expectio hwnna gyda chdi, da? Mae Tisho Fforc di landio yn y lle mae bob person Cymru yn colli virginities nhw. Maes B. Croeso i Maes B. Mission fi ydi cael hotties mwyaf Cymru i fforcio off fi gilydd. Ideal. A troi Maes B yn Maes D. Be di body count chdi? Mae'r dwi. Tisho Fforc. Mae yna 3 cwpl cheeky gyda ni heddiw mynd ar blind date o flaen y cynulleidfa masif ma yn Maes B. A mae trusted side chick fi Efa Gaffi allan ma'n yr audience yn rwla. Fan'na mae hi. Mae hi mynd i gael y gos i gyd gyda chi yn y gynulleidfa. Dwi'n siŵr bod chi gyd yn gacio i mitio o cwpl cynta ma. Tisho Fforc. Wel, fama ma nhw. Pick-up line gorau fi. Are you a pimple? Because I want to pop that put. Oh gosh. Di enw fi fan yn gweithio, cos dwi'n siarad efo hogias gyda nhw pussy. Enw fi di Efa, dwi'n 19 a dwi'n dod o Gaerdydd. 3 gair i ddisgrifio fi ydy'r 3S, sincere, sexy a sassy. Dwi'n actually'n gwybod pan bod fi'n single. Pan bod fi'n single? Alio na fi. Ideal type fi, sa rhywun tal, buff, efo mullet, sy'n gog. Mae acen gog yn really attractive. Red flags fi ydy rhywun sy'n mycio cwn a anifeiliaid. Rhywun sy'n methu dreifio a pobl sy'n methu dir. So gobeithio na i ffindio rhywun yma de. Dwi'n rili deffro. Turn ons mwyaf fi. Mae nain o watch nhw'n deffo yndi. Enw fi Owain Barry, dwi'n 19 a dwi'n dod o Caernarfon. 3 gair i ddisgrifio fi'n fyw chilled, laid back a outgoing. Dwi'n single oherwydd di heb ffindio'r un. Gobeithio neu ffindio'r un yn Maes B. Ideal type fi yw just toga laid back, so lyfio sesh a cael. Fy ideal date i yw mynd rhwng Caernarfon yn ac i am dro. Dwi'n licio meddwl dwi'n hogyn smart, 100% boyfriend material. Off amdani ta. 3, 2, 1. Hey! Pwy sgynna ni fan hyn? Efa dwi. Efa a? Owain. Owain. Be ti fel o'n bo? Iawn, ia. Iawn, ia! Iawn ia, tiam! Na, mo'n neis, di mai ni. Be di impressions chdi o Efa? Gyn i gwen del ar ywys. Oes? Oce. Bach o ffwrtio, usual types o'ch gilydd efo hyn? A iawn, beth ia. Charming. Dwi'n mynd am yr un pobl bob tro, so... Gyda good feeling amdano ddau yma. So chwaer Efa ti, ia? Ie. So, ti'n môl sa dy rieni di'n licio fo, sa chdi'n dod, sa Efa'n dod o fadra? Sa, ie. Gyda bach o bant, oes? Bach mwy amdano fo gynta, ie. Ar gyfer bob date successful, mae yna angen ffindio allan os da chi'n person romantic neu'n person cheesy. Da chi am face plantio ceg chi i mewn i'r caws a'r chocolate ma i ddarganfod cwestiwn o dan efo i ofyn i'ch gilydd. Efa, ti am yn gyntaf, dos am licky. Dwi'n no way mynd i ffeindio cwestiwn yna. Pwy ti'n meddwl sy'n mwyaf rhamantus, gogs neu hwntws? Hwntws de. Ti basically'n shitio'r dy hyn y fanna'n dweud bod chdi ddim yn romantic o berson. Dwi'n mynd ffordd fe'n ynddo. De, beth ti'n meddwl o hynna? Dyna fod i feddwl. Useless, de? Ie. Useless. O, ffoni, wan, triadore lyfu gymaint o hyn. Go. No! Go for it! I'm spoken to nhw, ia. Oh, oce. Gael no, fel yw. Beth yw'r peth mwyaf... Mae hwnna'n dweud? Y romantis di wneud i rhywun. Neu cacan iddyn nhw? O, yna'n cute. Ie. Ti'n licio cakes? Wrth fy modd. Ideal. Na i neud cacan i chdi. Mae dibynnu pa cacan ti'n neud o, ia. O, pa cacan ti isio? Chocolate, ia. Chocolate, ca. Na bod o'n os, neu beth o'n bath, ia. Ia. Oce, nid o fita o bath. Da ni wedi clywed yn iawn, no? Wehei. Be da chi fo'r det? Fi'n credu bod nhw'n eitha compatible. Compatible? Cytuno, ie. So, amser amdano rei cheesy wan. Oh, gosh. Oh, God. Rhaid fi teimlo sick. Wyt ti'n hoffi merched yn gwisgo cheese string? G-string. G-string? Yndw.
Great answer. Be di dy favourite kind of yndwr ti'n licio gweld ar genod? Dim byd. I'n gwybod sef yn hynny, Go for it, honey. Ti'n sal, ia? Pwy yw ffit ar haf ar y dêt yma? Fi, de. Ia. Obviously, Ia. yeah. Ti'n methu ffrio fo dynas na. Okay. Not gonna say anything back to that one. Banter a chemistry na fi dweud. Gobeithio bod nhw'n gael second date. Ti'n meddwl bod nhw'n fflirtio? Yndi, yndi. Ti'n meddwl bod nhw wedi fforcio? Ydy. Nid o ddeitha chdi os ma nhw? Gobeithio. Nid i ddweud fi wedyn os ma nhw? Os ti lwcus. Chdi fodan? Oes. O, just mae'n gweld hwn. De, watchad fi. Be? Mod watchad fi de. Mond watchad yn union. Sa chdi gallu bod yn fforcio rhywun sach? Wan, mae'n amser I ffindio allan eich turn-offs efo y gêm nesa sef ic Mae'r. Gyda chi 20 eiliad I enwi cyn gymaint o ics a posib. A tra da chi'n enwi nhw, dwi'n mynd I fod yn stwffio y Claires yn ceg y person arall. Efa, goch di cynta, iawn? 3, 2, 1, go! Hogia'n eistedd lawr y toilet. Hogia mewn false tracksuits. Ia, Hogia yn ice skatio. ia. Hogia sy'n lightweight. Hogia sy'n gwisgo skinny jeans. Hogia sy'n gwisgo polo shirt efo skinny jeans. Oh! Shady bitch! 3, 2, 1! O, Maes, mae'n Mae afgas. hynna'n eic ni hyn. Be ti'n meddwl? Be ti'n meddwl? Be ti'n siarad fyny? Ti'n barod? Ynddo. 3, 2, 1, go! Gen o sy'n pwyri, gen o sy'n deud cont. Gen o sy'n licio redag, gen o sy'n licio... Gwisgo crocs, gen o sy'n licio... Gwisgo topi ffwbol, gen o sy'n licio gwisgo topi rygbi, gen o sy'n licio mynd am dro, gen o sy'n licio mynd am jog. Gen o sy'n cysgu, gen o sy'n... Hey, na name yn bat yna, guys! Hynna di X fi, sori. Pwy da chi'n meddwl nath o ora trwna fo enwi X? Efa? Ia? Oce, chdi di'r unillid, da iawn chdi. Cheers! Da chi di gael date I bach yn cheesy, ond dal di cael big cream yn y diwedd do, guys. Un gorau dwi wedi gael, ia. Oce. So ti'n meddwl mae hi a fo mynd I ddweud ia, wel di gilydd eto? O, defo. Ti'n meddwl? Am fforc bach? Doubt. 100%. Pwy yw'r cheeky devil sy'n aros am y date nesa? Ideal type fi di brunette a teen massive. Enw fi di Josh, dwi'n 19 a dwi o Caernarfon. Chi gair disgrifio fi yw sexy, caredig a funny. Dwi'n catch oherwydd gada fi. X mwyaf fi di bad breath. Turn-ons mwyaf fi di teen. Ideal date fi di cinema, popcorn, bach cydlo. Dwi'n person flirty. Swn i'n dweud dwi yn? Cheeky naughtiness out of 10? 8. Dwi wedi gael any action yn Maes B? Na, dwi heb. Mae six-pack yn bwysig I fi amdano bod nhw'n digon o egni. Enw fi di Arwen, dwi'n 18 oed a dwi dod o Bethesda. 3 gair I ddisgrifio fi ydy dwi ffynnu, dwi ddel a dwi bach thick. Di hogia methu handlo fi chos maen nhw'n dri jealous dwi'n allan bob weekend I'n joio. Dwi heb gael unrhyw look eto Maes B ond gawn ni oldam heno. Amser i'r bombshells dan y closhes, weld I gilydd am y tro cynta. 3, 2, 1, off fan ni! Pwy sgynny ni fan hyn? Josh Swindle, dwi'n 19 a dwi'n gweithio mewn Chinese. Fantastic! A pwy sgynny ni fan hyn? Arwen Morgan, dwi'n 18 a dwi'n gweithio mewn bar. Wey! So, be di first impressions chi just o ti gynta? O, hogan dal. Gynta? Ia? Oce. Usual type chdi ne? Na, dim usual type fi, ond... Mae hogan dal. O, na. Na, mae hogan dal. Gandel, oce, be am chdi? Be ti'n meddwl yn y fo? Mae'n hogyn del. Be di usual types o'ch gilydd then? Gwallt brown, siad glas. Oce, so ddim type chdi felly na gei o gwbl. Bach o pric. O, ti'n licio bach o pric? Yndw. Wel, da ni gyd yn licio bach o pric hefyd now and again, dydyn pips. Be am chdi, be di type chdi? Dwi'n licio brunette, a... Oh, fuck, da ni ddim yn rong yn fan hyn, do! Beth am i ni spicio things fyny a neu chi chwsu, ia? Ai? Ia? Amsar amdan y gêm cyntaf o'ch chi heddiw, licio'r chick. Ti'n mynd I ateb y questions ar ôl cymryd lic bach o'r chick, oce? Llyfa fo. Llyf gorau di. There we go, bach o tongue action. Reit, a wan ti'n gofyn y cwestiwn I Arwen y fan hyn.
Beth yw'r rhan mwyaf hot o dy gorff di? Tîn fi. Go chdi. Ti'n barod? Na to. Oce, wel, ti'n neud o anyway. Off on it, gorgeous darling. Be sy'n ei chdi'n hot under the collar? Beth yw'ch mae'n meddwl? Come on, one. What turns you on, basically? Ti'n? Good vibes o fan hyn, oce? Barod am llyfiad arall? Ai. Oce, ai. Beth yw'r peth mwyaf hot am det chdi? Ooh. Llgada neis. Glas dyn nhw, ia? Dwi'm yn gwybod. Glas dyn nhw, ia! O, na rin nesa, then. Na chdi. A sy'n o deg, pa mor hot yw det chdi? Bydda neis, an? Gwbe? 10. Oi! Da ni licio gentleman! Enw hwn di signo'r soc. Da chi'n mynd i gorfod dewis pa beint da chi eisiau dawnio i signo'r soc, strawberry milkshake, neu, wel, be bynnag ydi hwnna. Mae fyny chdi, be ti am ddewis? Wel, nath i dweud mae'n licio pric, ia. So na i cymryd milkshake. Be bynnag sy'n signo'r soc y mwyaf sexy mewn 20 seconds sy'n ennill, iawn? Ia! Signo'r soc! Signo'r soc! Reit, brad! Reit, dri angora. Go! Sexy di'r aim of the game. Come on, darling. Oh! Money! Oh, yes! Yes! Gorgeous! Okay, da ni. Done. Byddech chi fel cheers iddo fo. Come on, mae'n deserfio fo o hynna. Yn dy geg, di, darling. Ca gymaint ti'n gallu fewn, so ti'n gallu sycio fo dda. Dwi ffwc o lib, cont. 3, 2, 1, go on. Signo'r soc! Suck it, baby. Suck it, baby! Na ffocin afiach. Cheers ydi am drio. Come on. Hwna'n scum. Dwi'n hifio'n just y smelio fo. Da iawn chdi. Dwi'n meddwl na dda minestrone soup neu beth o ddo. Pwy oedd o'r enillydd o hwnna? Da ni angen ffigur allan. Fi. Na, dim chdi sy'n dewis cont. Pwy sy'n gwneud y gorau, da chi'n meddwl? Cheers am Josh. Cheers am Arwen. Da ni split 50-50. Braidd fanna, dwi am reidi Arwen. Just am Dan. Just am Dan yn y tent. Come on, gens, come on. Pwy fan hyn sy'n soc glib? Rwy'n? Na? Bacyn a chi? Ti'n gweld nhw'n mynd i fforcio ar ôl y deg? One night stand with hynna, dwi'n meddwl. Just a one night stand, cys dyna mae pawb eisiau Maes B. Mae'n amser i fynd amdano killer question one. I'r un cwestiwn i'ch gilydd cyn mynd dan y closh a wneud y penderfyniad. Arwen, dos di gynta. Be di body count chdi? 3. Ti'n coelio fo? Na. Na? Oce. Be di killer question di? Be di body count chdi? O. Ti methu gofyn, ha? O ti newid neud? my god! O ti newid neud iddo fo? Blaen na! Come on, one. Equality and all that. 2. 2. Gobeithio fi'n dweud beth da chi angen i'ch gilydd. I got it all out the way. Right, my sloppy suckers. Amser i chi benderfynu os da chi'n dod yn ôl am bwding. Ta-ra! O! Da ni wedi cael 2 det, amser am y trydydd. Dwi wedi bod Maes B ers dy fawrth ag dwi'n dy lwcus unwaith. Enw fi di Mabon, dwi'n 18 oed dod i Gaernarfon. 3 gair i ddisgrifio fi ydi hwyl, stud a monster. Ys allan o berthynas rhyw flwyddyn dwytha. Dwi'n dod nôl fewn i'r gêm eto. Ideal type fi ydi gwallt blond a cadw glas. Dwi'n edrych am rhywun sy'n gallu neud fi'n hapus eto. If you've got a pair of tits and a nice ass, I guess dyna ma'n edrych am. Ond swn i'n licio mae pobl yn licio personality fi hefyd. Cara Jane dwi, a dwi'n 22 mlwydd oed a dwi'n dod o Pwllheli. 3 gair i ddisgrifio fi ydy funny, outgoing a sassy. Dwi'n catch oherwydd dwi'n one of a kind a dwi'n hogan dre. Be gei di we? Ideal type fi ydy tall and funny, easily pleased. Best asset fi ydy boobs fi. Mae llgada fi reit neis, dwi'n meddwl, but definitely these. O'n i ar Tinder like years yn ôl, wedyn ges i'n ban. Nes i roed am bio o Sugar Daddy's Welcome, a nath o just o instantly fatha blocio account fi.
amser i'r flirty fitties yma weld ei gilydd. 3, 2, 1, go! Hei! So, pwy sgynnu ni fan hyn? Cara. Cara Jane, faint oed ti, Cara Jane? 22. 22, pwy sgynnu ni fan hyn? A faint oed ti? James, a dwi'n 18. So, da chi usual types o'ch gilydd sy'ch chi'n dweud? Be sa'ch chi'n dweud o Cara? Hey, mae'n rhywbeth del, di? Yeah? Okay, good. Love that for you. A beth ti'n feddwl am y bob? Cute. Cute. Okay, gyda ni beth o fan hyn. Fel da chi'n gwybod, mae Tisho Fforc yn blind date game, so da ni am wneud hwn really yn blind date wan, a blindfoldio chi. A dwi am smacio chi draws gwynaf chi efo object foreign, a da chi'n gorau gesio bedio. Iawn. Ond mae'r llall am helpu'ch gilydd gesio bedio heb yn enwi'n union bedio. Iawn. Chi'n dall? No. Communication is key mewn relationships. Ooh. 3, 2, 1, go. Gesio bedio. Iawn. So, yr emoji ti'n iwsio cyn y peach, pa mae pobl yn... Dwi'n studio emojis. Afal. Na. Na, o, ma' hwnna'n fail gen fi. Ma' hwnna'n fail. O, be un chance ni'n gael? Un chance ti'n gael, sorry. 3, 2, 1. Give it a go, darling. Iawn. Mae'n rhywbeth ti'n iwsio bob bora. Mae ar ôl Rwystan haffa, iawn chdi. Fair play. Go chdi, wan. Go. Iawn, o fath ti'n fatha iwsio i ddeu fath ti'n ma'n neis. Cyn fatha get down. Coda pen chdi fyny. Ia, ti diffo Bedio, cyn ges. Lwb, dwi'n gwybod. Da iawn chdi. Sda pen chdi ma'n iawn. Stunning. Stunning. Wbath mae genod i'w wisgo. Thong. O, ia, chwarae teg hwnna, ffocus sydyn, doedd? Di teimlo hynna ar gwyneb chdi o blaen. Digon. Digon? Oce, cheeky. Da iawn, Mabon, gas di ddau e fanna. Cara, gas di on dyn. What can I say? Shame e fanna. So ti'n ffrind i Mabon? Oh, I'm sure. Cos he got game? I reckon he has, yeah. Ti'n fel, ti'n reit flirty, ti'n reit shy fel arfer efo genod? Mae o'n very flirty. Very flirty. I fi, mae'n neud yn dda, ond dwi'n meddwl bod Cara reit intimidating iddo fo. Good thing ar date? Enw hwn ydi creu cocktail. Wei, Cara, dwi'n clywed bod chdi'n pwlio loads o gwmpas fan hyn. Weithio de. Weithiau, paint o'n i yn siarad amdan. O, Paint. ia, digon o hynna. Ia, digon o hynna. So, mae gen ti 20 seconds ar y cloc, de, i greu sex on the Maes B. Dan os ni beth i skills ti. Ti'n barod? Yndw. Go. Sorry. Briawn, a barod. Bit more to go. A ni gorff yn o'ch! Okay, that's it, ti chdi. Right, Mabon. Here we go, darling. You ready? Yeah, go on. Okay. 3, 2, 1, go. Ach, hell. Na chdi, come on. Mae'r syniad ffwrdd roi fi, ia. 3, 2, 1. Amser i chi fel gynulleidfa, benderfynu pwy sydd ennill y challenge yna. Rhowch cheers am Mabon wan. Oh, hwnna fucking mean! Mean! Oce, a rowch cheers am Cara Jane. Oce, dwi'n sori Mabon. Mae Cara really wedi cymryd y cake o fyna. Ond pa cocktail fysa chi yn un a pam? Long Island Iced Tea, achos efo fi gyd dipyn bach o bob dim. A be am chdi? Post am martini just cos mae'n disgrifio sydd dwi'n gwely. O'n i'n expectio hwnna gyda chdi, da? Edrych yn innocent ac yn cute, ynddi? Kiki, de. Reit, dwi wedi cael digon o'r ddau na chi, wan. Gael ma'r pod, dwi'n gorfod hyn. Mae'n amser i chi holi amdan y killer question. Wyt ti y math o gan i cheatio? Na, no way. Swn i beth yn ei fath fel da. Lle di'r lle mwyaf fatha fucked up ti roed i cysgu fo rhywun? Parc Tylimacis. Sorry? Mewn parc Tylimacis. Parc tu nôl i McDonald's. Oh my god! Anyway, dwi'n meddwl bod ni wedi clywed i. Diwedd y det am wan. Amser i chi fynd off y stage a neud eich penderfyniad, oce? 3, 2, 1, off a chi. Ta-ra! Ti'n meddwl maen nhw'n mynd i fforcio wedyn? Gobeithio. So ddeithio chos maen nhw wedi? Wan fydden ni'n cael y full body reveal a fydd y dau singleton yn gadael ni wybod os dyn nhw isio fforcio off i gilydd neu peidio. Hei! Hyfan! Be ti feddwl o'n i? Gen i gwen bach brydferth a... Wel. Ac ar ôl gweld y corff, be ti feddwl? Taclus, a. Taclus! Be
ti feddwl yna fo? Dim ond iawn. Ni'n pres ma'n quite tal, Mae'n dal, dwi'n cael rhywun tal. Ia, oce. Dwi'n siŵr o'r polo shirts da. Ie, mae'n bach yn Especially gysig. efo'r Ti'n gwybod be, ia? chocolate. Ar ôl hyn, rhaid i chdi, ia. Reit, amser i weld mae'r ddau na chi wedi penderfynu wneud. 3, 2, 1. Fforcio! Mae matchmaking skills wedi gweithio, clearly. So, mae gen i prize i'ch neud, Mr Fforc, sydd yma. Bottle of the finest Prosecco. I rannu. Na ni, un o'r bach. Geidio na. O, diolch. Da chi fod i efo efo'ch gilydd? Hwn. Da chi fod i efo efo'ch gilydd, reit. Offa chi wan i'r sunset o Maes B efo'ch gilydd. Diolch yn fawr iawn, guys. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Offa chi. O, oce. Tara, darling, fforcw. O, ffordd na, ia. Offa chi efo'ch gilydd. Diolch yn fawr. Da iawn i hein. Barod, woohoo! Go on, gyrra fo yma. Rai, na chi, go on. Da ni'n mynd i gael sos bach cyn gorffan. Sos bach ar y boch. Go on. Cute! Amser i weld be mae'r ail gwpl yn pas a neud. Be da chi feddwl o'ch gilydd? Cymwch lwc, go lew. Iawn, di. Iawn, di? Na, oce, da ni'n hapus. Be am chdi? Iawn. Digon tel? Yndi. Da ni'n mynd i weld wan os da chi wedi fforcio neu beidio. So cymwch eich paddles ac ar ôl 3, da nhw eisiau chi revealio be da chi wedi neud i'r audience, oce? Hei, 3, 2, 1. Be nhw'n di neud? O! Be da ni'n neud? Dim fforcio, O, dwi'n mor, sori. Pam ar eich di decidio peidio fforcio? Dwi'n cyn ar y shorts. Ddim yn cyn ar shorts. O, am safon. shorts, fucking hell. Ie. Braidd yn un, ond dwi'n really sorry. Amser amdano cwpl ola, gyda ni Mabon a Cara Jane. Be ti'n feddwl o Cara? Actually, gyda wedi gandel, O, ti wedi gweld y corff i gyd wando, be ti'n feddwl wan? Siapus. Siapus? O, oce, girly. Harglyn. Diolch. Be ti'n feddwl yn y fo? O, just cute. Amser i chi ddangos i bawb bod chi wedi pasa neud. 3, 2, 1. Wel, dwi yn gutted, da. O'n i'n meddwl bod hynna'n true love, ond you know what, it wasn't meant to be. Wow, hwnna loads o action yn Maes B tro ma. Dim surprise, really, nagwydd. Anyway, mae sex ar Maes B just yn really appealing i fi. Tan y tro nesa.